Kardom niliklar edbepi pinya birta ang tonpen arjuik tham. Karbiang long lapen di mahasaw arat acit hebinong lo. Bangso jok kiram tang aningkan pen hempre ka joini kachisong avia pik apranamoy kachipi nang laki kopia joini lo. Puluti hempre ka joini lo. Lapen nonanta bangso hempre mati article 244 ia joini ajuanar lo hempre kalam pensi ke pangting kapathe ang bom lo. Bonta lasona porahut inut MLA Dr. Numol Momin alang li karbia khai mati hemprek ke hang arada tumaphan lang plotsi karbiang long ki hemprek ke long atenglo Ladakh Medical College University pen chenglok thedung development dotanglo puke laki karbiang long arada phan hemprek hang he puangthek kachipilo pura kiramtang pai ni phai player ni difu club atheng no long APHLC dunmai pura justice so lapen ari sang huatum pen MLA Momin ami phi kai ponsi kapin rempon MLA Dr. Numol Momin ke anti karbilo alangli ke karbi ahotur lo lapen alangli aphan supporters satum anta anti karbilo pusi jongna koklo alangli aphan MLA ke pahai ke karbiang long arada kisung hempre kalam jaidunon pusi alangli phan vote pipen pahai dundo sita non apor session Assam Assembly along hempre kalam kaning jidun ji ke aphialam lo non abang ke karbiang long pen di mahasaw arada phan lang plotsi hempre khang hepu kachipaklang ke rada phan kachong thui kalilang ma puta APHLC ang tonging tipen ning jepon ang bong chipe mama pe pinidak Dr. Numol Momin BJP MLA ame ki kai thotlo ke kainang do thebang ala hello karbiang long arad hempre ka kar I ha ningkabra Hokke paningkan pen hempe ka farman lok kaninje kacesong la pan lok si model tu iti kejang abi akti kibu akai kaci pajang kupuane ilitum cirung cerek pen kacesong daksi karbiarat pen da karbiang long arat inglong asutuma daksi tikon rut lo la hempe ka farman si ini la pusona hempe ka pan ke ilitum arar tum ke akar jongson si kajemat halu ini hala bangsu ate manga phansi Dr. Numol Momin bang hempre ke hang lo pulutang de lage tiga cirui lo lage si los lo ka cilut lo pula so alam kaning je bang lage lapen an par kahi jim me alam ke long thai lo karbiang long ago je selet ke lage karbiang long arad phan lang plot ini hempre ka farman ki ke jang aphan akar jong aphan lang plot ini korte muti don rap kacekak nang halai hui Muli tu sacrifice lah, hui pan anta alang li lang plot aman kipipe ke lake ini karbiang long rada pan kang nek coy kahi jim kakinde hala tuang cek lo. Nasi pini bangga la pusona muni ra pan ke dak karbiang long arlu bangke itu tum ke cak dulu. Tapi la pusona lam hi kaningje pan ke asap su cujeng badjir tai tum ke koi kreter ning lagi. BJP asong polam kali Kongres asong polam kali la puson amun nit aphan bangke karbiang long arlo ke lake asap ta koi kreter ning. Athema la puson amun ni aphan ki kroilo pulutang te ilitum ke monon pita lake hempre ka farman ke ilitum ninga klong pele ke koi kali puang heksik lang rong. Nasi pini la so ame ke kai ka lake Dr. Numol Momin aphan ke kai lo la pera karjong ta ke kai lo la pela puson hempre ka phan ke hijima munit ke karbiang long arlo ke am hang thek nang ilu. Hak punat ni along kapre ke di mam hang ko thek na. Hana ni Pakistan Bangladesh am hang pa thek na sida dak karbiang long ar loke la puson hempre ka phan ka hijim hempre ka bana ka kinde hempre ka farman ka chesong abia phigi butum hala pu an ke lang pot ke hijim pot la sona munir ke dak am hang thek nang ilo pusi pini tum episode sia song pen ke klap dak pen ninjelo la hello Lasi karbiang long arada phan apong hempre kamen pen kang nek choi nangki putot karbia khaya phan nanglang roba joksi anutin minister MLA tum anta nangjui idet anta do clip ke chokchi pura ningduk chipaklang चिकाइलो हेम्प्रे का फार्मान आधाई का विपिन तुम हसौ थीलो सीतामे नोना पोर हेम्प्रे का फान डॉक्टर नुमोल मुमिन हिजी में लाम का निजे लाम बांके नि तुम क्रोय क्रे लासी पिनी अलंगली फान आमी भी में का न कोलो नि तुम किपिथि सोना थाक नि तुम क्लेम न कोलो लाहेलो News Report KATV News
kiram tang pai pai ni phai senior ni Duarbaguri constituency angkang Thewang PS along BJP amai ki padu ponahud Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin Kaningje ke chokche puthak Pini Forum for Hills Autonomous State Movement THECPEN FHASM ki japon along APHLC NGO amai phu James Hanse FHASM Kongchunbang Peter Tiso FHASM Sai Hemchunbang Sar Singh Hanse Autonomous State Demand Committee Youth Front Maipu Premson B Karbi Students Association Tiripi Maipu Jameson Timongatum Chelangsi Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mominaphan Mepi ke kaya sai dengpon Bang Swami Piki Kaya Song Tumpen Kaningje Ponatenke Dr. Numal Momin Inut Hekser Resera Bangpu Anparta Karbiang Long Si Amahang Kit Hek Vek Sita Karbia Ka Pan Lang Plot Mate Lang Ropen Karbiang Long Arat Ajak Ding Pluya Kemang Akari Article 244A Mate Hemprek Kang Timapan Kang Nek Choya Bangke Ing Tonang Popusi Ningje Pon Nanga lem itu man hemprek nanga tindang ateng luar pen article 244A an sosisi karbiang long lo kumangke labang ekdom itu hijim ni pen ni oi pik pensi alang han condemn lo lapen ke karbiang long arat pen ceng lo lapen kada bukoyan arata munon ti wong luton doktor Numal Momin a leadership ke dudu nang nelo alang li itu dak parti lam le pen le poli BJP lam le poli kongres alam le poli SDC alam le poli APHLC da runi lo thomle dok pusame KSA runi lo thomle dok pusame ini tum ladak ma jok pen pusame alang than bang ke chokchi pusi tum ninje dekangi Athema atumi hedjong alang li pherang kya thengno lam theke paklang ke article 244A anso sesi Karbiang Long Development Nangkeli Difu Medical College B.Ed College pen danglok anta article 244E along Kavya Sonanta Kilong Etloke article 244A Kilong an suse lo last article 244A ke hangke ke papi akam lopu lam parning je ponaputhak ningkang samse chipaklang pon Politics halong bangke tum thang da pudunde alang li hai da chok rem da chok thang da pudunde ni tum ke autonomous state sike hangchot political party kali tapen election long itudun dialam kali seta alang li politician kali da chok kalang da chok seta lang pan lahai thang pudun thai be seta autonomous state along ke dang chelemri autonomous state ke hang lo bangke nil dum pan dak nang puthap nang ruri tapen ni dum pan dak nang sorsa dori hangri punya pan ke alang li nang Bondun Bek, Atepima, Karbiang Long, Arat, Karbiang Kayatum, Akemang, Akemata, Penang Bed, Nildo Makate Song Bon Autonomous State, Made Article 244A of our month, 1969, Constitutional and Doctrine Death, Labangso Kache Hang, Nildo Pining Angan Plicap Soselo, Nildo Kache Song Kache Hang, Lapela So Kache Hong Kache Hang, Karbiang Long Atum, Yedo Aning Ke Hang, Amang Kaiman, Along Si, Dr. Momin, Dr. Numal Momin ke Nildo Manake Chelemdun, Nildo Manake Puduntot, Labang Soto Nama Seda Bangke na Tumahanane, Ate Nang Tumapan, Nang Pielo, Autonomous State Nang Pielo Pusipur Seta, Bini Ani Sabitum, Autonomous State Aparman, Sikai Si, Nojai Si Danitum, Article 244A pen kitum Chulong Nilang, Apen Chulong Nilang, Nitum Kelong Ansabet 6 cylinder kong ke long pen halan cholan ladak medical college punot agriculture college punot kapre institution punot dolong punot towar punot do ansame lakanto kave ke niletum 6 cylinder kong pen abangsi long cholan la se article 244 era pier lo bangke alangli kipu bangke chubai lake hok kali dapen alangli pan nil jumdak pini hempre ke angasong jasemet APLC ben jenglok idumdak Forum for Hills Autonomous State Movement pedang pan pin remlo alang pan kon demlo lasona statement ke pike chokche lapen laso statement ke tum dengune Karbia Rat Dimasa Rat Karbia K Dimasa K ditum dengune lapen exebone lapen laso alang pen jok se pinidak alang lipan sabe labang so me pike ke idumdak a program deng podang koklo athe alang tum ditum Karbia tum lak amunia tum bandak lak keping koya Karbia tum pan lang plot si ni tum pan laso autonomous hang long le
chok che punang po bangke alang li ki chok che nailo alang li kahenu nailo posisi tum pudam lo ate nil tuma ningang rada ningang kacipa playing along nang cirab nun jiga lisa nil tuma pana bangsi hangri laki na tum hang nang ne la penazo tum masih nang ne pu bangke de tum pining tuk pilo sel ning tuk posi alang ne fani condemn si la bangso efiji parninga program da tum deng bolo Dr. Numal Momin alang li inut anti-tribal lapen karbia khai ahutur pusi FHASM along kachrabdun song ingkoi rai si susietum jongpon. News report KATV News. Go back, go back. Move back. Go back, go back, go back. Article 244A penan parta non-si karbiang long ke aja kong ke thir jong si article 244A che hangrong pulute lake ja kong ka chirui thulopu kedam tang pai pai ni phai hiniar ni Duarbagori constituency angkang thewang polling station along MLA Momin pen radang bong interaction amai paman pon bang sohut pherang ke thengno MLA Dr. Numal Momin lam thekaning je ke chok che puthak karbiang long angkang pialong MLA Momin ami phiki kai hangjoan pinlo Go back, go back. Move back. Go back, go back, go back. Birta Arjuji aprang MLA Momin kaning jalam the Arjusina চিফ মিনিষ্টাৰটো ক'লে 244ত যিমান পাব লাগে তাতকৈ বেছি কাৰ্বি আংলং দিছে মেডিকেল কলেজ দিছে গোটেই অট'নমাছ দিছে বাজেট বনাব দিছে 244তকৈ বেছি আমি পালোঁ এতিয়া অলৰেডি আমি 244 পিছুৱাই গ'লে মানে আমাৰ লছে হ'ব 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 এতিয়া তাতকৈ বেছি দি দিছে এতিয়া চিফ মিনিষ্টাৰে মেডিকেল কলেজ আছিলে নেকি 244 নাই নহয় ল কলেজ BEd কলেজ এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ ভেটেনেৰী কলেজ গোটেইখিনি মেডিকেল কলেজ এতিয়া ডক্টৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰডিউচ হয় টেৰৰিষ্ট নহয় কংগ্ৰেছৰ দিনত টেৰৰিষ্টে ইয়াৰ পৰা প্ৰডিউচ হৈছিলে এতিয়া ডক্টৰ প্ৰডিউচ হয় কিমান ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হৈ গৈছে চিফ মিনিষ্টাৰটো ডিফুটে কৈ দিছে উই গেভ মোৰ দেন আৰ্টিকল 244 এতিয়া পাব্লিক এতিয়া কাৰ্বি আংলঙে নিজে বাজেট বনাব পৰা হৈছে ইয়াতকৈ ডাঙৰ কি লাগে হয়নে নহয় alang lipen kaning je pona tengke karbiang long aphan ke medical college pendanglok veterinary college engineering college pendanglok ke isyalong anta amitha aphanamasi budget kachise maraja kong anta pietlo article 244A along ke medical college tawe engineering college tawe jongsi article 244A kachi hangpulute jakong si chirui thurong po pusi ningje pondo bang solam thialong karbiang long lapen dima hasau arat akar innai pulute Indian constitution along ke tokdak article 244A henlo article 244A mate hemprek aphan kachesong non ningkan plikep an arta plengtanglo lapen hemprek amen pen karbiang long lapen dima hasau arat penang anatum ke ahemarit ki vir penchenglok apran ke namnang sitami dolo bang solam Dr. Momin chini nedetma bang solam theaputhak KDCC asai hemalong pherangkia mai ingni ponsi MLA Numal Momin aphan MLA Barim Jagat Singh ingtipen karjolam the palepon MLA Barim Jagat Singh ingtipen kaningje pon atengke MLA Numal Momin kaningje pon article 244A hanglote jakong chirui churong popu konara jakong pipensi kaningje hailo pusi pherangkia mayalong pen ningje pon Assam Speaker Dr. Numal Momin alangli kaningje lama puthak alangli kaningje banglason hello aprang himonto biso sorma kaningje je karbi anglong aphan bangke otorma state power kopima kipi nei bangni tumpi thailo busalang kanije ninga lasino ke otorma state aja ko ngada suselo Numal Momin kipu bangke otorma state jong si hangfulo le puta hala si implement le puta kitu tang aja ko benda akti kom silong Musalang li kaniji ninga. Lasi Numal Momin pan sia question bang kala hello. Lapen karbiang lo BJP CM tular mo hang akai pan chenglong lo is la so question bang kala hello. Karbiang lo rat chini pame autonomous system power a function kopima. Autonomous system aja kong wan thema gima chini pame. Lasi karbiang lo ara ratum pulo ni tum hemprek nai bute autonomous system pasi pura.
itu otomatis state nahi 244A article bang na implement pe nahi kusi itu Karbi Anglong Arat kadu ile ni chelo la bangke la sinon itu theklo ma ke lumol mobin ko pusilan saus korilo 244A apanda alang ki pu line mane 244A ke nang nelu 244A nang nelu pusilan ki pudamo 244 nang nelu putela ke NT Karbi Anglong lo lagi eti Karbi Anglong Arat ko termas nahi pusine pini puper lasi doktor nomor mun pusilakan ije haida nukona pena sahos lo Harapu difurong sopi sirvo mo kumlena thingno rong sitami case e tum pen chapatir piponsi no autonomous state no rest hang taramsi MLA Dr. Normal Momin kaningje ki chok che puthak aning ki pung chipaklangsi MLA Momin ami phiki ka sideng pon anparta ke bang jilang arni article 244A puthak jongsi amo ke bang vialam ningje thu polote karbi lo charlie song so dakpen kachisong ponji pusi phirang kya thingno lam thi chipaklang pon তেখেতক জনাব বিচাৰিছোঁ যে যোৱাকালি সি এটা এণ্টি ট্ৰাইবেল ষ্টেটমেণ্ট দিছিলে যে কৈছিলে কাৰ্বি আংলং ৰাইজবাসীৰ কাৰণে যিকোনো দিবলৈ আছে অসম চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰ দিয়া হ'ল এতিয়া যিমান পাইছে সেইটো আৰ্টিকল 244A সেই ওপৰত পাইছে বেছিকৈ পাইছে বুলি সি এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে কিন্তু সি এনেকা দিয়া ক'ত পৰা ইমান সাহস পালে যে আৰ্টিকল 244A ইমান ডাঙৰ কথা এই আৰ্টিকল 244A কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং ৰাইজে কিমান প্ৰাণ গৈছে সেইটো কাৰণে আমি কাৰ্বি সত্ৰ সন্থাৰ পৰা এটাকৈ স্পষ্ট হৈহে জনাব বিচাৰিছোঁ যে অহা দিনত সি এনেকা যদি কৰে তেতিয়াহ'লে কাৰ্বি আংলঙত এটা ডাঙৰ সত্ৰসন্থাৰ পৰা এটা আন্দোলন থাকিব ডিষ্ট্ৰিক্ট ke thom long kido khai su pusi punang kokpo alang litum akar I ha arjak ding kluipen pini arni anstame labang so phan ilitum sang se pin pen patikup ke pin benang se song bom wang bom lo sitame non het jong ilitum si statement thek pon long lo labang ke bokajan LC MLA mate Dr. Normal Momin pen kaning je pon patumi isi a meeting long mate mass joining long ni pini isi kaning je pon do Karbi Anglong abang ke Chief Minister sikipu polam se alangli kaning je pon do Karbi Anglong long abang ke autonomous state kilong athega na su thelo mate autonomous state pen ta double lo usi alangli ki jong pon la se hala bang so adim long pulu tangte ili tum kachini nang je bang ke Dr. Normal Momin ke lake anti tribal usi ili tum matha ponang kokpo anti tribal pulu tangte lake ili tum alang ham tribal po bangke ili tum parlo ponuni dat pathe ajak ding kluipen stame alang li labang so article 244A long bangke nang chidon dunde posi alang li mithang ai statement long jong si tum langdam polo tang tang thek bang chapak lang dak lo News report KATV News Pinya Birta ki lan sikang tonlo domi thak me kardom